Welcome to another program of the Church of God in the Philippines, online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Salamat ka na po Diyos. Naimbag nga rabi ka kabsat. Amen. Salamat. Datay tayo mo rin. Ti programa tayo. Ti tangatan. Ti dalan. Ti kinasanto. Salamat ka na po Diyos. Kadwa tayo ni kabsat tayo nga Boy at Miguel. Manipag pwede ti Recuerdo Neves. Naimbag nga rabi kabsat. Manong Boyet. Pagkarabi mo kapsa. Kanda kiti kakabsat tayo nga agwibuya. Kanda dengdengeg. Nga matandanon na dahi ti nga programa tayo at tangarabi. Salamat ka na po Diyos. Kasi ito yung gundaway mo rin, ngayon na, nga tayo kat, mabindisyonan mo rin na spiritualan, pag-arop na giti pambanag, marami dito ay trabaho na, iti tangatan. Tagarot nga rabi kakabsat, kat kararag tayo, dumawag tayo iti tulong ni Apo, babain ti kararag, siya kunti mga idangulo, iti nga muna nga pa nagkararag tayo kakabsat para iti programa tayo. Kararag tayo kakabsat. Amami nga man nakabalin ng Diyos, nasantuan, isuti nang iparaswati amin, ti langit, ti daga, kan amin nga makikita ka na makikita. Salamat Apo. Nagiti nga bambanag, salamat kay nga programa, at tamunad nga rabiin, nga daydayawan na ka, nga tagay na kaunay. Ito yung programa, Apo, iti talang tingin santo. Tulungan ti maysa kang maysa, at nga rabi, nagiti bambanag, maramat ito programa, siga ko maiti tumulong, mambindisyon, kan nagiti anchors, nagiti pictures, nga usay, sarap nandama, pag-rap dagiti pa nang iwaraga, wagit sasaom, kat sikay tumulong nga po. Kan dagiti, kang kansyon, nga madanggagan, siga pa may iti mang tignay, iti puspuso mi, iti ka pananutam mi, nga mangtad, iti rago, iti kasalibugag, iti karurwa mi, Apo. Antabayan na kami, O Diyos, babaan iti Espiritu Santo, iti nga programa, amin nga bambanag, nga dagiti kat dinawat mi, tinapatag, unay, anagan ni Jesus, nga Apo mi. Amen. Amen. Salamat karot ka kabsat, kada iti nga gundawi manin, itan nga kabsat. Maya ragsakan unay ti puso mi, nga tatangarabi kat agkakadwa tayo manin iti programa. At tagarot kat, daw-dawaton mi kakabsat nga ti kabsat tayo nga operator, nga i-flash na dagiti comment dagiti comment section tayo. Naimbag nga rabi iyo amin, kung ni kabsat tayo nga Jesse Saludes, manipod pa dito Rona. Naimbag nga rabi iyo amin nga kabsat kin Kristo. Amen. Salamat kabsat. Tatang rabi dati kay kadwada ka. Rowena Arsiaga Rivera, kabsat tayo. Naimbag nga rabi iyo amin nga kabsat, madaydayaw ni Apo. Amen. Salamat kina Apo Diyos. Kadwada ka tatang rabi kabsat. Kasama di kabsat tayo nga Guy Dombrique, naimbag nga rabi tayo amin nga kabsat. Amen. Salamat kina Apo. Kastamot ni Rogelio Pertible Corpus, amin naimbag. Madaydayaw unay ni Apo Diyos, kakabsat. Amen. Salamat ka na po. Kadayta nga nagpintas unay nga kita may mensahe kakabsat.
Rose Gabriel na imbang garabi tayo amin gagayam kan kakabsat matay dayaw ni Apo Diyos. Amen. Salamat kina Apo. Matay kita nga kablaw yo ayat nga kakabsat. Flor Kimuyog bubuya pay agsipod jay Hong Kong dagiti kakabsat tayo mat dita bangir nga taaw ket matandaan mo iti programa tayo ket ngarabi estamo ni kakabsat tayo. Larry Buyat na imbang ngarabi tayo amin kakabsat. Amen. Salamat kina Apo Diyos. Ket dagita nga kablaw yo ayat nga kakabsat. Estamo ni kakabsat tayo nga Rod Valdez na imbang ngarabi tayo amin ayat nga kakabsat mali tayo ni Apo. Bubuya suna hindi ay YouTube. Kani Marta Bumanglag na imbang ngarabi tayo amin kakabsat mali tayo ti Apo tayo a Dios. Amen. Salamat kini Apo kadaghan nga kablaw yo kakabsat. At tagamot ka encourage na kayo kakabsat ayatan nga kakabsat nga bibuya. Nuwaan kayo pinakapag-share. I-share tayo kuma iti programa tayo iti Facebook. Tapno adupay dagiti madanon iti nga programa tayo idalan ti kinasanto. Dagiti papada tayo nga Ilocano saan lang iti Pilipinas iti bangir nga tao. Salamat kakabsat dagiti pinag-share yo. Kan pinagla-like nyo, panag-comment nyo, kaya nga programa, magsisirbi ito yung karit ka na kami, kan nagigikabsat tayo, kan dakil nga banag na ito tapno may waragawag, iti sasaw, iti apo, iti maysa kan maysa, kan makaamu, iti pudno, nagipada tayo matlan, tao. Nangroon na iti papada tayo nga Ilocano. At agarod kat, Adan ten di YouTube dahiti programa tayo na may isang kakabsat tayo ni Brother Rod kat Jisu nagbibuya adamot datayo mo di YouTube at kakabsat. So nga suportahan tayo mo dito nga trabaho ni Apo kita kat so naman kumaiti nagkarkararag tayo tulungan ako mo dito nga programa nga adupay ti madanon na. Amen. At nga kanito kat mapadanon tayo dagiti panagkablaw dagiti kakabsat tayo nga nag-birthday. Dawatag dahiti kakabsat tayo nga operator nga i-play na dahiti short video clip para nag-greetings tayo para katakada. Amen. Amen. Happy birthday ka kabsat. Ni Apo ko matimong iti salunat kan iti ragpo iti spiritual kan iti may samanan nga tawon wenno dito nga banagay na nayon iti panagbibiyag dagiti kabsat tayo. Salamat kina Apo. Dayta kinay. Tagarod nga rabi ket mapantay dito may isang kansyon nga idaton na kada tayo iti kabsat tayo ni Nordino Dumrique ti paulo na dayto nga kansyon nga nailangitan ket kibinon na dawatak dayto operator tayo nga i-play na dayto nga kansyon tangarabi. Amen. And salamat ginapo kabsat ito tangarabi makaitutak mo may isang kanta kaswa madawi niya mo kabsat ti paulo na dayto nga kanta ket kibinon na. Amen. Tumangada ken kaapo kadiyem kasko tuy araraw po di kaasing kenayat mo inakita le tuy asok ko
adan ken kaapo katiyap kasko tuy at araraw ko di kaasin kinayat mo inakitalen tuy asab ko ngarod o Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala ingkakat kibinen alaing ka tarabayen alaing ka saranayen tapnog talinaed abukod mulaen ngarod o Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala kakat kibinen alaing ka tarabayen alaing ka saranayen tapnog talinaed abukod mulaen dagita imam ibatay mo pukawem siknget titiyag ko sikalaeng di bagnus ko nga agturong kinabudno dagita imam ibatay mo pukawem siknget titiyag ko sikalaeng di bagnus ko nga agturong kinapudno ngarod o Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala ingkakat kibinen alaing ka tarabayen alaing ka saranayen tapnog talinaed abukod mulaen ngarod o Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala ingkakat kibinen alaing ka tarabayen alaing ka saranayen tapnog talinaed abukod mulaen siya sinua malagip mo marignampay kadi amin nga sugsugat ko agasam kat ida o Diyos nga apo pasantuen kinakurapay ko siya sinuan malagip mo marignampay kadi amin nga sugsugat ko agasam kat ida o Diyos nga apo pasantuem kinakurapay ko ngarod o Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala ingkakat kibinen alaing ka tarabayen alaing ka saranayen tapnog talinaed abukod mulaen ngarod o Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala ingkakat kibinen alaing ka tarabayen alaing ka saranayen tapnog talinaed abukod mulaen oh, oh.
bukod mula Amen. Amen. Nagyaman tayo ti Apo, iti napindas nga minsay ti kansyon, nga intay na gandat nga biyang tirabi. Ket tatabing tirabi, kahit ko ti kumablaw, dagiti amin nga kakabsat, ti intiro ti nasyon ti Pilipinas, nagdingdingeg, kastamot ti kabangibang nga taaw, ket kumablaw, iti naimbag nga rabi amin kakabsat, siyak ni kapsat yung Boyet Miguel, yung manipod pa iti rekwerdo ng Pico Nueva Ecija, kahit makadwayo ti dayto nga programa tayo ti dalan ti ginasanto ti dayto nga rabi. Kastamot ti kapsat tayo nga kuan korkon ni Brother Armando, nga kiray manipod jay parang panikitarlak. Imbag nga rabi kapsat nga Armando. Kahit tangarod kapsat ti mapantayin ti may kadwa nga pasat ti trabaho ni Apo at tabing ti rabi. Kahit mapantay ka dagiti kablaw, dagiti kakapsat, operator, mabaling nga i-plus mo yung ating mga kapatid. Si kapatid na Brother Rodencio de los Reyes, naimbag nga rabi tayo amin ay atin nga gagayan. Ay ti kablaw, ti kapsat tayo, mani po dyan ni Paco Kongregasyon. Kasama ti kapsat tayo nga Maybelline, Rabago Gaspar, naimbag nga rabi tayo amin ay atin nga kapsat. Ay ti kablaw, ti kapsat tayo. Kasama ni kapsat tayo nga Vilma Garcia Facunla, manipod pa binangunan, naimbag nga rabi tayo amin kakapsat, kan gagayam, madaydayaw ti Apo. Ay ti kablaw, ti mesang kapsat tayo. Kasama ni kapsat tayo nga Brother Benigno si Binoya, naimbag nga rabi kakapsat, madaydayaw ti Apo. Amen. Amen. Kasama ni kapsat tayo nga Elizabeth Dapon, manipod jay ng Pikwan, naimbag nga rabi kada tayo amin kakapsat, madaydayaw iti Apo Diyos. Ay ti kablaw, ti kapsat tayo. Kasama ni kapsat tayo nga Nanay Crescencia Ramos, manipod ti rekwerdo. Naimbag nga rabi, ayatin nga kakapsat. Ay ti kablaw ni Nanay Crescencia. Kasama ni kapsat tayo nga Anita Corpus, naimbag nga rabi kakapsat, agbibuyak, manipod ito'y Banawag, Kabakan, North Cotabato. Salamat kina po nga nagiti kakapsat ket nasa dang bibuyak. Kasama ti kapsat tayo nga Ronelia Sagsagat, manipod pa jay Norte, ti Ilocos Norte. Thanks for the song. God bless you, brother, watching you. From Ilocos Norte Congregation, Brother Rolly Sagsagat, daytoy kakapsat. Ay ti kablaw, dagiti kakapsat tayo. Kung yaman tayo kinaapo, dagiti komento, dagiti kakapsat tayo, nga irok-urok mo nito, dagiti kablaw da, iti tunggal may sa kanya. Tatakar kakapsat, tinte pa nagtultuloy, kahit mapantay ka dagiti in general nga panagkarkararag. Kararag ti dagiti amin nga trabaho ni Apo, iti intiro ti nasyon ti Pilipinas, tama ti kabangibang nga tao, kung ikararag tayo mo dagiti adanti sinay ti bagbagida nga sa pelok man ni Apo Justi nananay nga mga pros dagiti sagubanit da tapno ti kasta ket awal lapod ti panagserbida kini Apo ket amok nga ti Dios ket manakabalin amin awan ti narigat para king kuana ket tangarod kakapsat ket mapantay ti panagyaman kadagiti kakapsat tayo nga patpatayab dagiti stars. Ket adu nga yaman nga mi kada kayo nga iten nga kakabsat nga daytoy nga stars nga ipatpatayab yu ket dakkel nga tulong para iti trabaho ni Apo. Ket halang nga dagiti kakabsat nga patpatayab ti stars agijay hamot nga makaammo nga patayab ket dati alternatibo nga pauspusan nga impay ti Apo. Ket adati screen tayo ajay panagipatulod tayo dagiti GCash number dati ti screen tayo ket no ni Apo Diyos ket sagsagid na ti puso tayo ket iti tayo nga ibuson ipadala aji tulong tayo para iti trabaho ni Apo. Ket tangarod kakabsat ket mapantay ti maysa nga highlights tajay napasamak nga Thanksgiving anniversary. May kalima nga Thanksgiving anniversary. Ijay trabaho ni Apo manipud ijay Dagat Kidabaw Congregation. Ket buyan ti kakabsat dayti nga napasamak nga panagyaman da kini Apo. Amen. 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 Salamat ka na po Diyos. Kadita nga tulong ka. Nagadi kakabsat tayo. Nagadi bendisyon na dito nga lugar. Dagat Kidabaw. Salamat. Nga ni Apo, itinangtad ti amin nga kasapulan nagadi kakabsat. Iti nabalay nga trabaho na dita. Nang patibukar, nagadi kakabsat tayo. Nagadi nabiyag nga espiritualan kan ti trabaho na Apo dita. Kaya salamat kina Apo. Karit kayo kada kami kakabsat. Tuloy ti pagmati. Tatagarod iti nga
pasat iti programa ket mapantay dagiti dagiti pakdar iti trabaho ni Apo. Into no Disyembre 1 ket maadaan iti 29th anniversary of the Church of God in Santa Maria, Bulacan. Kararag tayo amin dagiti kakabsat tayo diti Santa Maria, Bulacan. Ya po kumay iti tumulong nga dagiti ayan tayo nga kakabsat ita nga mangipaay iti amin sa pulanda may papanday iti nga anibersaryo nga maangay kada itang lugar. Into no Disyembre 26 ingana into no 30 ket maadaan iti annual convention of the Church of God in the Philippines. Ito nga paanag ket may sayangkat kung maangay iti lakaya nga subdivision panigiter lak. Tinawan manipod iti takder iti iglesia ni Apo ket adaan iti nga konvensyonan di panagkakadwa dagiti offsat manipod pa iti offsat iti Luzon, Visayas ken Mindanao ket mamapan iti nga lugar. Salamat kini Apo nga nayanak iti trabaho na iti nga lugar. Ken salamat ken kuana ta iti convention tayo. Ken ikarkararag tayo nga ni Apo iti mangted ti amin nga kasapulan ken iti puspuso ti amin nga Kristiyano diti Pilipinas ken iti bangir nga tao ket tinulong tayo nga mangikararag kada iti nga programa kada iti nga trabaho. Tapno ni Apo ti balegi ti biag tayo ken manginayon mangitaginayon dagiti karuruba iti iglesia. Salamat dagiti kasapulan dagiti panagtakder dagiti kapilya tayo, dagiti kapilya iti iglesia ti Dios kagrunan iti panigita ni Apo kumay iti mangted iti amin nga kasapulan na diti nga trabaho. Ket tulungan na tayo kuma kikinadwa mangkararag tapno malpas na iti nga kapilya nga ipagpatakder iti iglesia na iti Pilipinas. Tagarod ka kabsat ket ati panagkakadwa nga panagkarkararag tayo iti Lunes ket adalat ta kakabsat nga gikinduyog international prayer meeting daytoy iso nga online daytoy via Zoom ket ikararag tayo nga madan tayo kumaamin ito nga panagkukuyog nga panagkararag. Amen. Kailangan tayo obsat ti puwersa iti tapno adu iti makadwa tayo dito ket dagiti link send dagiti obsat tayo dagiti GC tayo ket makita tayo dita via Zoom ti Lunes iti alas 8:30 ket dayta ti pinagkukuyog tayo nga panagkararag kakabsat. Tatagarod ket mapantayo iti highlights iti may kalima nga Thanksgiving anniversary of the Church of God. Nalpas kayo tayo dagiti kakabsat. Mapantay garudan iti panangi padayak iti sasao ni Apo ni Manong Boy iti mangintroduce kada iti preacher tayo. Amen. Tatabing terabi kakabsat ket sakbay nga manggan tayo iti sasaw ni Apo nga insagaran ni Apo tatabing terabi ket dinggin tayo pa iti may nga sonata nga ipay dagiti kakabsat tayo jay Trinidad Congregation iti paulo iti kansyonan dagat Palasyo jay Rabaw ti turod. Dinggin tayo kakabsat iti sonata nga ipay tatabing terabi. Amen. Dito'y katika basi abalay ko di basit apira ken balito ngenjay syudad dagiti nasugbo ada palasyo abalito tirawati turong ada palasyo ijay dagangan
sad, masulisugat, kerkas batu, tilahilan, raguy awan, mas napabalay ko, para syubalito, ijay nato, tinabang titurun, ada palasyo, ijay dagat, ingetranya, ijay santay doon, amataengan, kalsada pulos, abalito, di ka pag-arpen, anapangawal, jay mahumaysan, agpagnoryahan, ganda na era, nyema ang turungan, iti balasyo, ken corona, tirabaw titurun, ada palasyo, ijay dagangan, ingetranya, ijay sanay doon, amataengan, kalsada pulos, abalito. Amen. Nagyaman tayo kinapo dahi kinapintas nga sunata. Pudnalaunay nga adati palasyo tayo nga gururay. Ijay bayan nga biyag. Kat dagijay lang makapandijay, dagijay pudno nga imawat kinapo nga sinumpot niya po tinapatig nga daran. Tangarod din kakapsat. Kat dawatek nga lukatan tayon, ti lapayag tayo, ti puso tayo. Ita nga biyang tirabi, ta mapantayon, ti kapapatgan nga pasat iti aramid niya po tatabiyang tirabi. Awan sa balay, di panagdingeg, dagiti napatig nga sasauna, kat dawatek nga iti mangyadal tatabiyang tirabi, awan sa balay ni kapsat tayo nga Nardino, manikot pa di kongregasyon ti Gimba, iso na ti aramatin ni Apo nga mangyadal, tinapatig nga sasao ni Apo tatabiyang tirabi. Amen. Amen. Ayun pag-arakite ka kapsat. Ayan po ti ang dayaw ko ng pasalamat ni Apo. Takastalunay ti kinempag na. Salamat na ni kanatay manati daway ni Apo Diyos sa kasta kapsat may mutatkan tayo no kasano ti sagot ti Diyos, ti kinempag ti Diyos. Ket salamat kini Apo ta idadad na ti amin tayo kasabulan. Ket maudi ti amin kakabsat. No wag dengeg telang isasot ni Apo sigurado ati kakabsat. Para buran tayo kat isasot. Ket datang Rabi salamat kini Apo rod. Nagkanak man ti daway. At ang agsaw datang Rabi ti Serjet kumati preacher ni tata. Pati pala gusto ti panaka-recover ti bagbagina na kakabsat. Serjet, get well soon. Kailangan na kayo iti trabaho ti Apo. So katatang Rabi kapsat, mapantay nga rudan iti panagadal ti sasam ti Apo. Ti teksto tayo nga maramat katatang Rabi, kat makita tayo ito'y proverbio o Proverbs. Proverbio, Kapitulo 4, versikulo 18 hanggang ati 19. Kastoy ti kung kurana kapsat, masahat ka kasi niya yun. Ngam ti dana tinalintag, kas iti anaraar ti agsaba, arumanyag agingga tinapaypayso ngal daw. Ti dalan tinadangkes, kasi iti kinasapngat, ti daamo no anya, ti pakaitip kulanda. Amen.
at nagadalan tayo kada teksto tayo kapsat mararagyan mo kasi kapsat kang rabi mami nga man nakabalente amin miya ko tiyak tayo salamat po kada dawagin pada kami at kang rabi makapindog kami dagiti saso mo miya po dahil pilit mo kapno itikas tagad iti tao malukatan dagiti pampanuda makita at pinansuda Diyos ket mangidalan daytoy tapno itikas tagad makita mi apo ti kinasasaan mi ket kami apo at desisyon tatang nga talagang self-thinking ka na talagang determined ka so kapayatan ket ato kami tawatan iti at tarabay ket Espiritu Santo apo ti exutek sa o iti tinagan ni Apo Jesus iti kararag mitatag amen. Ti Paulo ti pagdalan ti ang rabi kapsat kunana ti ti dalan kinalitag umadayot isip ngat kat salimot-mutan na ti silaw. Amen. So salamat at dadagiti sa asaw niya ako Diyos ngayon ti mapagdalan ang rabi. At ang rabi kapsat daman ti masalod ko napatas yung din iti nangimaton iti taktel nga barko kapsat sino kaditi nakapatas kinyate mag na nangimaton ti taktel nga barko awan pa'y siguro na kapsat kadagiti tindagdag mataman amuda de kahit kumasapan kuno saan ka di agpatayap ti eroplano di kapitan na ti eroplano sa kana pilot amuda ti nga imaton da di airplane nga saksakayan da ket numampay sa antay nga kapitan ti barko numampay sa antay nga captain ti airplano sa kung tatangan ti mayat ka ken saan ada imat matunam tatang rabi anya da di imat matunan tayo tatang rabi kapsat ha agiti personal nga biyak tayo. At sabi ko makita tayo, dahil biyak tayo, no papanan na, no nadto ititurong na, kada tayo nga ron, ti magiba maton kada iti biyak tayo. So tatarabiin, makita tayo bayat iti panangimaton tayo, pagpagi tayo, at tao, kabisat pinarsa ni Apo, nga nawaya, pinarsa ni Apo, at ang sarili na nga panagpili, at ang sarili na nga natom, kapilin na tinasya at kandatos. Kat ni tatang rabi ko, pilpilyong tatang rabi kakabsat na iti nalintag nga dalan, nalintag nga panagbiag, kat nagsiatan, kakabsat tayo, kung nagtatayon, tumanggal may sakatay, kadatay kat imatun tayo, at itibagpagi tayo. So nga tatang rabi, sabi ko matipay ng imatun tayo, itibagpagi tayo, nalawag kumada di parmata tayo, nalawag kumada di panagkita tayo, adi parmata tayo at ipanagbiag tayo kat mayan nato tumakin ni Apo kat dahil tingabiyag tayo kat pagmagna tayo itidalan ni Apo at ipagtumpalan na kat biyag at kanayon kanapapsat kay kung saan dalawag ti parmata tayo at ati purpose ti biyag tayo nakapay nga pagbibiyag tayo kapsat ako natin na sa magsulatan sa alag at itinapay ipagbiag to ti may isang tao no di kiti nag-isasao ni Apo iso nga kapsat masapul tayo ni Apo masapul tayo nag-isasa una kay iso ti ayan tinalintag ang panagbiag kapsat. So nga tatangarabi kapsat na, tangarabi mapagadalan tayo pa bahit ipanagadalan tayo sa alang nga dayay, panakakita tayo tilawag, tunodikit tatangarabi, adi mapagdasit tayo, dahil mawatan kini Apo kung saan kayo kanagiging ang mawat kini Apo. Nainawat mo ni Apo, ako pinalpaliwan na ni Apo. Diba? Amo, mini ka nakiparong biag, amo may salangan na ni Apo. Ha? Datat amidan ni Apo ting kakat. So ano naot mo ni Apo nalawag dayay parmatam. Nalawag dayay purpose ti biag mo. Amom dayay tartarayom, amom di salsawam, amom dayay ragsak mo tatang rabi. Kasi ka tatang rabi kabsat. Ket naawagan nga may sanga na mati uno may sanga na balbaliwan. Ket tidalan mo iti managdakdakes kabsat napalalo unay nga nasipnget ideyan ka. Sanda nga makita, kilawag ni Apo. Kada kita nga rutsip nga, isong masabol dati, sasao ni Apo. Isong nga dagiti umawat kini Apo na, etc. Talagang nga sa limutan ka,
talagang sumalumot-mut ta kadag kilitag ni Apo, kadag iti adal ni Apo, kakabsat nga. Tao mo, ti pakasabali makasalakanan tayo, kakabsat. So di panamati ti kinapot kay Jesus Kristo, samot ka di panagdengdengit tayo. Ti sasaon ni Apo, una ni Pedro, masapon tayo manggagad, iti sasauna nga awan iti daya na, ang kurap na pulsit, natin ti First Peter na kakabsat nga. So nga tatang masapol, kadagiti umawat kini Apo talagang madayo kuma kadagiti narangkes umadayo kadagiti singat ket agbyag nga nalawak iti panahon tayo ngagdama. Mo iti kung natin sa suratan. Kuna ni 8:11 nga isusuro na tayo. Nga kalpasang pagtalawon tayo ti panagbyag ti tiro ko tilubong kay nasa kapsat. Biyag tayo nga sa may nga saan nga may nato ti pagayat ni Apo, biyag nga kararamid ti baso, biyag nga bukod tayo laang iti aran tayo. Kahit kung na diyan, kung 8:11, sursuro na tayo, kapag nga pagtalawon tayo, daging kabampanag, agbyag tayo, silintag kita nga panahon. So nga, salamat kinihan po kagsat, tatang rabiin, kada tayo kat may kantikong daway, tatang rabiin, tapnong kung tayo, ipagayetan ni Apo. Salamat kinihan po, ha? Tada tidalan, din sa kanan ni Apo. Kung na di Mateo, nakasaan tayo man di Mateo, chapter 7, at tinailat, nga dalan at damon ti talaw dalan dagiti magmagnati na ilit nga dalan kakabsat dagiti na isalakan ta sa andamot kabaulan kakabsat nga sumurti ilit nga dalan no awit-awit na pela iti basulda sumasapol tang rabi iti panagna tayo tang rabi iti panagpakun tayo tiyak tayo kakabsat dati ko mga dalan ket masarakan tayo tinailit nga lalitag nga dalan kini Apo tanang kakabsat ket sa di sampai nga mawat kini Apo nung tegas na nakabsak, kagayon, at dapat daway tayo at di kasta, makita tayo. Iti talagang mapagayitan ni Apo ng rabi. Di muna nga pagadalan tayo ito, ang rabi kapsat na tidalan dagiti nalintag. Kung na di text po tayo, binasa ito tayo, ngam tidana tinalintag. Dana tinalintag, alanda, uno panagnaga. Kung na ito, kas iti anaraar ti agsapa. Aruman ranyag agingga tinapaypayso nga aldaw. Kita nyo kapsat ha? Ruman ranyag itibiyat tayo nga datayo ng mawat ni Apo. Dahil tatidalan tinalitag. So nga na inawat mo ni Apo ti makikita kinka kanatoy adilawag inaldaw manahinayunan kapsat. Kahit nangasawon kapsat iti panagbiag tayo ng spiritualan, rumangrangay tayo, lumaglago tayo, kanabay tayo mutan kinay Apo kapsat, saan tayo kasi talaga iti ubing paidaan, tadatar, ngarabi, nabanggit tayo, no may sakutay tata, tikit na sa una, di panaglago, iti lawag, iti biag tayo, kaya na sa una kapsat, magmagna tayo, iti maturity, talalakay tayo ngarudan, bakit tayo ngarudan kapsat, di makita tayo makinyari, iti tawag na taot kini Apo tayo Hesus Kristo. Tako na ti Biblia, hindi ang tatipe lang ni Apo tayo Hesus Kristo, kuna na, siya iti silaw kung na ni Apo tayo Hesus Kristo. Ngayon, hindi ni Apo tayo Hesus Kristo, imuli di nga to, natin kuna nakadagiti, halagad na, kayo iti silaw, iti lubong. Isang matatang rabi, inawat tayo ni Apo, nakakapsat, nagka natin gundaway, nga makita tayo itilawag, nagka natin di gundaway, nga sumurte itilawag, kakapsat, tani Apo itilawag, no inawat mo ni Apo yung panagbiag mo, makikita kakapsat at ang rabi, adi lawag ni Apo, adi inaramid ni Apo panagbiag mo, na dati adi ka pinasad mo nagbaso, ikatan na ka ni Apo, ikabel na ka, iti, kung adi Tagalog, pagilagilalas na kaliwanagan. So, iyapan na ka ni Apo, iti lawag, kakapsat. Di lawag nga sa ni Apo, di ka nga dumakkel, kakapsat, makita king ka dahil pudno na yung pamati. So, saan lang na yung pamati pati dahil panakamuntik sa unya ako, di ba? Lumago ka di yan. Na kailangan tayo sa unya ako, papatagkot tayo sa unya ako, Diyos kalapsat. Kung ata, ayun niya na, ipagtalkat tayo, nga mas natagda, di ba kalapsat, sang kadingat ti Apo, sang kadagit ka rin natin sa suratan. Iso nga tatangarabi kalapsat, dahil tatidalan, tinalintag. Nga pagdadalan tayo tatangarabi, lumago tayo, ti panakaap mo, lumago tayo, ti pamati ni Apo, lumago tayo, lumakil tayo, kapsat, anak, agbalin tayo nga maturity, pamati tayo, kapsat. Sa kung urat Biblia,
Saan takno saan tayo kaslapan la, muy ibay-ibay ti dagat at pag sinumbangin at datipang na, napapanan niya di alon, ay danong sumursurot, napapanan ti angin, ay danong sumursurot, piyapit na kadi, bangir at tipang, nastampi, no, agangin mo at pamyanan, may sakit kang tumot iyay, bangir at tipang, ngam tatang rating kapsat, kailangan tayo, iti lumago, iti panamati tayo niya ako, data titalan, tinalitag, anapa iti kahit nang ipakita tatang rating kapsat, ha? So, tatang rabi, aglawag nga ipagpakita tayo na kapsat ang tatang rabi, kailangan tayo nga makita, idalang tayo. Di umawat ng kiniyapot, ang madalan ng tayo, sampai umawat kiniyapot. Dan kung nagtatayan, panangidasig, di biyag, dagiti Kristiyano, kung dagiti satpay, nga umawat kiniyapot. Kahit kung na nato, di sa uni apo ka, lalalo nga umunag. Aji lawag, ay silaw, isa uni apo, tiyak tayo lalalo na, agranran niya, kapsat. Lalalo nga umunag, di pa nakakupo, isasa uni apo. Kapsat, di masapol tayo. Kapsat na, isasa uni apo, yung di pa nagtiyak tayo. Kuna na di 119, 119 verse 130, di Salmo na kuna na di kapsat. Kuna na to, di pa nakalukat dagiti saom, mangtad lawag, mangtad di pa nakaawat ka dagiti nakunang. Kita nyo, kapsat na. Aji gayang panakaunig mo, di sasaon ni Apo. Aji panakaambog na nalaig sa uni Apo. Aji agad adal ka kanayin sa uni Apo. Ay dingtanggit ka kanayin sa uni Apo. Nagpinsa ti pagpagana. Di pan nakalukat dagiti sa mangdad iti lawag. Isu nga siya uni Apo lawag kakapsat ka. Isu nga dagiti umawat kini Apo. Ay di makita da lawag. Lawag ni Apo. Mangdad di pan nakaawat. Kanyo? Mangdad di pan nakaawat. Natipiyag. Saan lang dito ay natipiyag. Temporary lang kakapsat. Dapat sa uni Apo. Dapat sa uni Apo. Kahit kuna na to ay mangdad di pan nakaawat ka dagiti nakunang tayo gayang di damo. Nang gapot isa uni Apo. Kapsat na may mutatrangan tayo tatang iti pagkita ni Apo. Itinalawag na purpose ni Apo ti panagtiyak tayo. So nga dagiti umawat kini Apo, lalo tayo pa yung mapatibukar pamati kaputi, sasap ni Apo Diyos kapsat. Kahit kumusta ka na yung tatangan natin, iti pamati yung tatangan natin. Kumusta na yung panagad-adal mo, sasap ni Apo. Kapsat, sa mo pa yun mapalinanan, kapag lang agadalan, sasap ni Apo. Kung tinito tayo na mabisan, kalo di bingo, mapantay samba. Mapantay samba. Prayer meeting, mapantay prayer meeting. Nga mali agadal ka, sasap ni Apo. Umutot kang tisasa niya, adalam, tukudam, tisasa niya, awanan, tibiyag mo, tatangarapin na nakasanutan, ng labis ka, nakasanutan, bay among dagit sa nudayan, masapol, tapnurumang ay ka, ipamatin kiniya ko. Hanapin ti makita tayo, tidalan, tinalintag, aming pagpakita dito, dagi, lawag ni Apo, kadagiti, nasipnan, lawag ni Apo, ti makikita. So nga tayo, kadalang ko nang yadal ka, nga ko na nagawa. Dati nga Kristiyano, kapsat, ti aramid ni Apo, makita ka na tayo. Una ka dati na nagsalusot ni Apo, kada kita may isang tao, ti gunata ko, Apo, nga na, kahit ni nga makita ni Jesus. Kasanod ang makita ni Jesus, kanya tayo. Noon niya dibiyag tayo, kapsat. Noon niya dilawag ng susurutan tayo. Tatatay nga rod kat, inigkan ni Apo, iki, may isang baro, mabiyag. Baro nga biyag nga sa mga grabe na tibaso. Tako na ni Pablo, datayo na tayo, tibaso ka. Kasan mo tayo pinagbiag kita na eh. Nanay Pablo ka, iso nga tatang rabi, tayo sa uni Apo, yung mga lawlawag ka tayo, masilawan na giti, at kita, kasi iso nga nagiging mga tatao, makumpinsi daw ka. Nga, agdengag, kamuda ti sa uni Apo, panakalukat na, kada inaunang nga pampantay ide. Malawlawagan tayo, di pa nang lukat mo ti sasaom, na natin mo natatay, di pa nang ilukat mo, kada ti sasaom, na natatay ka pa. Ya, mangtad ka tayo iti, ransak, mangtad ka tayo iti, ka na. So, salamat tayo niya mo. Ato nagiging report, di
paparan de brother, di dati mawat, dati pasidag. Santay nga pagpagalupan, naging may tao kung maminsan nga, kunada ko kwa, at ayuda kinihabo, minsan sa nga, unay nga, sa unyapong, ngam no, manggagdani sa unyapong, nag-ikanda ti gundaway kapsat, na makangagdani sa unyapong, ano di mangyari? Kapsat na? Di mangyari, kada kuha natin, malawlawagan ng kaputi, sa unyapong. So, matatang rabi kapsat, dahil pati, dalan, nag-iti, nalintag, kinihapon. Na ikadwa, kapsat, pidalan, nag-iti, sampay nga umawag kinihapon. Dalan, nag-iti, ada di pa ilang baso. Ano ti kung kunana, kapsat, i-binasi tatay, i-text to tayo. Proverbs chapter 4, verse 19, ano ti kunana. Tadi dalan tinadangkes, kasi iti kinasit nga, di daamo no anya ti pakaitip bulan na. Tarasap nga, iti amo ti pakaitip bulan, dati magbagati na sa mga suratan. Dati magbagati hindi kapsat, ilawag ni Apo, ay imang lawag ka na pala. Nga magsibot na ron ti tao, saan mawag ni Apo, saan nga, awang kadakwada tilintag, kat kunalat ti kwa, ida mo, no anya ti pagkulat, narigat aning kapsat, nga magnaka nga di mo, ti daldala, nga ano awan ti silaw mo, nga magna, talaga may tibul ka. So nga naging dito mga tao, imbis nga makawag na mga kinawa, mas lalo na tayo nga, mailumlum, hindi kinasasaad na nga magpasol, tagidang kapsat, di mo ti pakaitipulan ka. So naglawag una, yung ipagpatin sa Australia, hindi niya pagdadalan, dahil ti dalan ti managtakdakas. Di ayan ipiyak takad, naunagdan, di araramid na nga managtakdakasan. Lumaglago, matado ti, basol nga narangidan ta. Lalo daw matadayo, tilawa. Kahit nasa kapsat na, talagang titiyag ng espiritualan, talagang lakuan dati kwan. Ti basulan, ti aramid dito, talagang simagana ti panagtiyagtan. Talagang imadunga ka na. So, kita nyo yung isang nga tao ide. Sasawalan ti dakes, diba? Ti aldaw, pagtakawan, ti aldaw, kumatayan. Madudag iti aramid lang, sa may kanibayan natin, ti pagkita niya ako. Iso nga tatang rabing kapsa, kaya adal tayo, pagkita tayo nga, dagiti sa ang pengin mawat kini ako, sabi ko matang tayo, ayun ay bagtatay, datayo, imatonan tayo, dagiti pagpagitayo. Datayo mismo, iti mangkukul, iti panagbiag tayo, datayo mismo, iti mga rami titibiyag tayo, kapsat na, mga nangpili titibiyag tayo. So masapol tayo nga mapili kuma, iti panagsirpi tayo, kini ako. Adi kinabulsat da, manatin ko sandang amo, iti pakaitipulan na, manatin. Tagsipod ta, inga natatak, dagiti katatao, ang kanayon na nga, saan nga awat at sa una. Ignoran da, laksidan da, iti sa uni akong, sumutati, baling nga dahilan, tapno iti tao, kapsat na, lalo na nga, agkagulong, taawang nga ron, itilawag kadakwada, awang iti sa uni akong kadakwada, iso nga ginga natatak, kapsat na, naripot, takes, ipampanun ti tao, takes, ti ararami ti tao. Iso nga tatang radikap sa sabi ko makita tayo, kaya ipagtatayan, alibiyag tayo, makatunan tayo. Kaya makita tayo, matidalan tayo, nagibiyag tayo, iti tayo nga ipagpag na, tapos sinadalan kapsat, sabi ko tatang radikap, makita tayo, ikinasya at niya ako yung kapsat. Kaya kung na natoy, nakadagiti nga saan pengin mawat kiniapon, yung mapasama ka pada. Di daan mo, di pa kayo tupulan na, distraction na nakapag mapagsamag ka na katwada, madadaol kaya. Agiti aramid da, kagano sa atang bigbigan ti sa unya mo. Agi divine guidance ni Apo, agi grace ni Apo, sanda nga awatan da aramid ni Apo, da parabot ni Apo, sanda nga mabiyag ti kabsata na, nagtakkel nga gururay nga, panakadadaol katwada. So matatang rabi, kung natin tinasan mga suratan, ti agaramid ti basol, tagabot ti basol, tagabot ti basol, kananiya. Kahit isupapak, ibasok na natin, iso ni patay. Romans 6:23. Iso nga grupo rin, isupapak. Iso nga tatang rabi, kapsat. Nung nakita tayo, yung dalan tayo kinalintag ni Apo. Dali tayo yung mawat ni Apo. Tultulit ni Apo na. Diba?
agbyag tayo may nato kiniapay. Sa kantaw, pabuo tayo nga dubungan. At may sa kanya kanta Ilocano na nagiganat ng susunod pa yan. Course na panaliga, aramid tayo tulad lagi na. When kapsat, dati nagbula, kapsat na, ganda yung bula, panaliga, mapukaw dato. Dati nagbiyan, kapsat, mapukaw tayo ito. Ngam, aramid tayo tulad, yung malagi-lagi na. Kapsat, nagiging mawat kinyapo. So, matatang taramidan tayo, kadigili Kristiyano, pagpakasan do tayo, tatay nga na iba niya ako, panagpakasan to, kadigili isang tayo, magkimawat kini ako, taramidan tayo, kakapsa na, sabi ko makita tayo di kinasasaan, kadigili isang mawat kini ako, kadigili mawat kini ako, makita mo tatang nabigat, makapagputol tayo, di ka manututan, itinakaw nga, awatan mo ni ako, tagsirbi ka ni ako. Kung natin kakapsat, tuloy tayo. So, hindi nakita tayo, hindi lasya at balintag na dalang. Kung hindi nakita tayo, dalang na hindi matagdaras. May katlo, kung agpili tayo na, ipagdaan tayo. Ha? Kung natin sa pulan tayo, hindi kinaputuan ni Abo. Sa pulan tayo. Takunan ni Abo, siya ti dalang. Awan, di makapansin naman, di makapansin niya. Iso nga tatang nabi kapsat, kailangan tayo itipitan niya ako. Tatang nabi, nupilpil niyo, sirbingin niya ako, pintas data. Nung nupilyin mo, tatang nabi, nagtultulat kinasasaad mo mga nagbasol, makadadagilan, awan, hindi na naman tayo kapsat. Nung saan tayo nga talaga aklunan ni ako, so nga nagpintas po na tatang nabi kapsat na, nga maiyadal tayo tatang nabi, may makita tayo tatang nabi, nga dagitoy nga aramid tayo, masapul tayo di pupili, itidalan na dapat tayo magnahan. Kung na pa iti ko pa, bilyon tayo, abutin tayo ginyapo. Data tidalan tayo, nga dapat kumesa bilyon, nagkikita tayo. Antay ko lang tayo, panahon tatang, nagpili tayo, kiniapo. Kung na natin maagdan tayo, iti pa nagputang, kiniapo Diyos, panagsurot kiniapo Diyos. Diba? Taday tati awis niya ako pati umay kayo inya kay takayuan mo matagtag sunan pala niya ako tapag ginalalit kayo. Ha? Tati awis niya ako. Makita tayo dagiti nga daldalan niya ako. Makita tayo dagiti siya at niya ako. Mas pilpil niya tayo niya ako di pa nagpil tayo, di ba? May si Diyos di ba? Pinili natin, sirbi niya ako kung siya ganiti amin niya sang kabalaya kung agsirbi kami niya ako. Dahil tati pinili na kadalan. Iso mo na pilyong tidalang ka panagsilbi ni Apo Diyos kapsat saan mga nagkamali. At tidalang ti Apo mangtad ka tatay tinawa. Tidalang ti Apo idalang na tayo. Kadiyapan na tayo jay saklang ni Apo. Kahit kung nanapaytikat magna tayo na natulnog ni Apo. Faithfulness to God's word. Kailangan natalag tayo. Kailangan natapat tayo na sumusulot isa sa Apo. Dahil tatipilin tayo matatang na kapsat. Nagpintas po na itatang rabing mapili tayo, tagsilbik ni Apo, agbyag may pagdo. Iti sasagot ni Apo. Kakabsat, iti may kapat, medyo madalit oras tayo. Iti may kapat kakabsat, supapak dagiti pinili tayo. Consequence of our choice. So dati supapak na, amin nga pinili tayo panagbyag tayo. So pinili tayo, na magnakidalan ti Apo, nalintig na dalan, at ati supamak na nila. At ati eternal na biyag ni Insagana ni Apo, everlasting life ni Insagana ni Apo na tayo. Dagiti masidag kini Apo, dagiti nagtalinag kini Apo, santay ng may kakapsat. Kaya ti biyag ito at nagsusubuhan ti bagi, sa ti brother Jen, at ati problema ti panagbiag, at ati rigat ti panagbiag, ado nga pagsubok ti panagbiag tayo, kakapsat. Na sumangsang pa na, rigat ti panagbiag, ngam, kakapsat, salamat kini Apo, at rabi, pinili tayo, tiyagsilbi. Nagiti sa kapay ng mamat kini Apo, kakapsat, anya ti pilin nyo na itatang rabi, kakapsat, aming aramin tayo, aming pinili tayo, at ati supapak na. No pinili talinan iti pasol, nagtakil na supapak, iti sagbi Apo ito, iti matang ni Apo ta. Kung natin sa nakasuratan, awatan tayo ti bunga mo't laeng, ngayon naramit tayo, no dahil pasyat, kung no dahil na ipag, kung no dahil takas na kakapsat. Pero may sabi kakapsat na, iti supapak ti naramit tayo, amoy yung ato ti kumikita ka na tayo. Ato dagiti ang
Mangkit kita kadagiti at arapid tayo. Uno na, di pamilya tayo. Do inawat mo ni Apo, talaga dapat aglintag ni Apo. Kasi nga, di mo inawat ni Apo. May impluwensya ang dagiti tao nga, dagiti pamilya, dagiti anak mo. May impluwensya ang dagiti isuda nga magnamot, idaldalanam. Ipagbagam nga, awan putno. Ipagbagam nga, ni Apo Diyos dagiti putno, di mo kut kahit sumurot kini Apo. Suma dagiti anak mo, ti pamilya, sumursurot ta, idi dana, tidalat mo. Ngayon, kung natin nasa kasuratan di teksto tayo, di dana ti talintag kasla arana arte, sapa, rumaranyag, aging gana, ti aldaw. Ngayon, di mo inawat niya Apo, ti panagnam, puro kinadakas, amin da, nagbiag, kadlo misulat to, nga supapakan, dagiti aramid tayo. Aramid yun, pinili tayo, tisaan nga sumunod ipagalitan ni Apo. So, tatang rabi, kapsata na, magdadalat tayo. Datayo mismo ti akin tayong tatanggap ng parusa, naka-account sa atin. Kada tayo, dagiti nga aramid iti basol, dagiti nga nasupapak iti basol. So, masapol tatang rabi, kapsata na, makita tayo iti pagalitan ni Apo. Iti paglipas tayo, dati oras tayo mga kapsat. Kung natiga ka, magdadalat tayo, na makita tayo, iti lawag ni Apo. Iti Kristiyano, aglalo tayo kapapin, aglawag, ibati tayo, iti sampay mawag kini Apo, ibati tayo, pinamaag, pinatiyagan, ibati tayo, tidakasan, ibati tayo, kinasangan, agbiag tayo, may natin kini Apo. So, kanya taramidan tayo, as a challenge sa mga kapapin, kailangan i-evaluate tayo, kailangan, nadadalan tayo, tutubugan tayo, tidalan tayo, tututugon tayo, tidalan tayo. Kapsata na, no dagiti nga dadalan tayo good, may nato, iti pagalitan ni Apo. Sa pulong tayo, kinalintag ni Apo, agbiag tayo, iti nagan ni Apo. Iti kamutyanan na ang kakapsat ni Apo, mangtad iti lawag kami, iti kasakit makasurot tayo, iti dalan ni Apo, iti rice to spot, iti nalintag na dali. Sumanda kini Apo, salamat kini Apo, narabi, gadagit umawat kini Apo, kuna ni Apo, di na tayo paibrian, di na tayo mapanapan. So, narabi kapsat, sakli nga di na tayo muli, ibatik, iti, salusok niya, anak, di desisyon tayo kapsat, anak, ipingin tayo, magna tayo, italan na nalintag, kung magna tayo, italan iti kinadakas. Katandanan tayo, narabi kapsat, aming desisyon tayo, aming aramid tayo, na tayo ang iti sumusubat, iti matang ni Apo. Ni Apo, ito na amin yan, nga pagpuspusang kapsat, iti kinabagat ni Apo, ito na ni Apo tayo sa pulso, iti Kristiyano, at kada nga mangyadal, kadagiti sasa ko ni Apo, kapiti kasta malawalawagat tayo, kadagiti nga sasa ko ni Apo, kami maitong tayo ma, amin kapsat iti, panagbabawi na natin, pagkitan ni Diyos, amin tayo pumagat, agturong tayo, amin tayo panagbabawi. At salamat kini Apo, teka natin taway na, Rabi, mabibig tayo suna, kapitulo dito pamati, kaya salamat na, hindi na tayo bye-bye. So, ang Rabi kapsat, aras na ako, kurang mati oras ng kapsat, medyo titugpay, outline po, oras tayo manin kapsat. Nung mapikas na, salamat kini Apo ta, nang gundawayan tayo, may kuya, at tatang Rabi. So, matatang Rabi kapsat, ito tayo nga rin na kapsat tayo, di platform, kada Brother Kuya, Brother Armando, di motivate ng tawag. Amen. Amen. Nagyaman tayo kini Apo Diyos, ti intid ni Apo nga minsay tayo bing tirabi. Wala lang iti pagpilian ti tao. Pagtalinad nga magna di dalan nga nasip nga, kuno pagtalinad nga magna ti dalan ti silaw iti pinalintay. At salamat kini Apo Diyos, nagiti sa una nga naiburay. Kaya tabing tirabi nga rukod, at danti 50 nga nagbuya. Na Amen. kapsat, iti nga biyang tirabi, iti programa tayo nga dalan iti kinasanto. At salamat kini Apo Diyos, nga ti Diyos kita nagimbag. Inikan na tayo ti kasto yung gundawit, at matikas na kita ti Diyos, iti mapadayawan tayo. Kung mataraunan, dagiti karuwa tayo. Basta mo dagiti agdingding ang pangimawat kinaapo ket isungot ti dalan tapos ti kasta ket ni Apo Dios wat ti aknon dati panagdinda. So agyaman tayo kini kapsat nga Nardino nga isu ti rangtay iti dalan iti sasaw ti Dios kagem ti rabi. Sama agyaman tayo nga
natay ni kapsatay nga Brother Armando, na kuan ko sa Tirabi, iti Diyos kat naging bagit itong galmay sa kanya. Katata nga rin nga kapsat, ti Tirabi, kat mapantayon ti panaglipas, iti tayo pinagtrabaho ni Apo, babawan ti panagkararag, kat dawati nga kararag tayo, tatrabing Tirabi. Amami nga Diyos, nga man nakabalinti amin, nagyaman kami tatrabing Tirabi, ti balay di Apo, ngayon pa mo iti dito nga programa, iti dalan di tangatang. Salamat Apo Diyos, iti kakabsat, nga nasaat nga nagbuya. Kat sa pala ko iti apay nga imawat kada kayo, nga nagbubuya at trabing Tirabi. Kat iti sasaw nga ng ganda, kat isumat ti dalan Apo, at mga riing, alag iti puso, kan kapanunutan dapat iti kasta, kat sarakan da Apo Diyos, iti dalan, kinalintag iso ti dalan, iti panagsurot Apo Diyos ti pagetam. Kat agyama kami Apo Diyos, dagiti naiburay nga sarita, kat apudulaw na Apo Diyos, nga dahiti ko tayo iso ti mangtid Apo Diyos, ti panangriing, iti kararo, kadagiti hampay Apo Diyos, nga imawat kada kayo. Kada kami buti nga imawat kada kayo Apo Diyos, kat agtultuloy kami Apo Diyos, nga magna Apo Diyos, iti dalan, iti silaw. Kat ama tataming Tirabi, iti kang panagsina, iti nga programa, si kapot imang tarabay, iti tumunggal may sa kanyami, aging ganan tumanan na Apo Diyos, dumating ti panawan, ti kasto yung gundaway, kita kayo manan Apo Diyos, ti babaan ti dito nga programa, iti dalan, iti kinasanto. So ama, nagyaman kami, iti balay Apo, ngayon pa mo tatrabing Tirabi, iti yung kampanagadal, dagiti napatid na kasaw. Iti nagan na po mga Jesus, iti dawat kan kararag mi. Amen. Amen. Nagkakabsat. Good night po. Good night. Good night. Nembag-rabi. Nembag-rabi. Night. Magkarabi din kapsat. Thank you, Sir John. Thank you. That